će pokazivati neke vidite ovo, aha. Ok, danas ću pokazivati neke fore i IP od nekih servera. Ajde da počnem. Vidite ovu slinu, da, ovo je slina, neću držim slinu u svojim rukama, šalim se. Kada kliknete to, onda ne vidite igrača. Ja više volim bez igrača. Ne volim, ok. I onda vam se vrata. Ako vam piše prikaz igrača je isključen, to znači da ih nema. Ako prikaz igrača uključen, to znači da ih vidite. A ovo je za brzinu i vidite. Ako vam piše crveno, to znači da je uključeno. Ako piše zeleno, to znači da je uključeno. Ako piše da je crveni, isključeno. Ovdje su vam mini igre, na kompa samo desni klik. Oceanio, Skid PvP, Skywars, Hunger Games, Person, Creative, The Bridges, Skywars, Skyblock, Vanilla, Paintball. Ovo vam je za ovo. Sada ćemo da se bacimo na IP. Ok, ovo su svi moji serveri. Moram brzo da završim video samo. Ime. Ovo je Keselbetsaft. Ovo je Pika. Play.pika.network. .crt. Ovo opet Keselbetsaft. Ovo neće pokazujem, ali ajde ipak. Ovo će vam se odmah pojaviti. Večka Craft. Minecrafti. KGB. Ovaj. 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 Du. Ovaj. 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 I ovaj. Pončiti. mac.sarmacraf.info. Sve ću pokačam kako da se registrujete na nekim serverima. I samo morat ću da pauziram. I evo nas, da, vratili smo se. Sad ćemo pokazati kako da se registrujete na nekim serverima. Lupam na ovome. Kucite register, ko se ocrta register, evo 1, 2, 3, 1, 2, 3, na nekim će tako. You password in, bla bla bla. I sada, register. Sada vaše ime. Lupno kada ste se zvali Mirko, pišete Vihite. I ovdje vam piše ako se zaboravi. Vihite. Da, tako će se baciti. Bilo koji server, evo ja sam sad lupila ovaj.
dva puta, izvinite. Register. Sada kucate vaše ime dva puta. H-I 0818. A daj! Imam pametniji. Kućim način sam Google. Ovo vam je najpametniji ideja ako nađete skin. G. Ajde, požuri. Evo ga. Ome. Ajde. Hite stvari je zvatri, wow. Što nam je pred... Pa ne, ajde pogledat ću. Hit Wolf. Koristit ću Wolf za snimanje. Da, sad samo prekopiram ovo ime. Monitors, Hope, ok. Ne Sarma. Tu. Register. Sada kucate, pošto sam ja prekopirala, pošto mi je predugačko, i samo Enter. Vidite, ja sam sada registrovana na ovom serveru. I eto, to bi bilo to za ovaj epizod. Vidimo se u sledećoj. Pozdrav!